tukwira maendeleo ikabati kaende na barabara ile akalibana abalirire na inya mono ibarabara eje na ndabera ndi gavana wao gintu kiambere kira tukathithia ikwambiria kuinja barabara eje bwega na kumithithia ikende kabwa na naru aitugwiritwe nontu tumbite kuthithia more than 4 kilometers kilometers cionthe iria tuthithitie kuma barabarene. That is where Kanyakine Monka Yororo aja junction ni kilomita 4.2. Kwena barabara ingiri kanjo iniji nontu ile cionthe tukuthithia area ni kilomita 8. Kwa kuma ale Monka aja ni tumbite gwikira Maramu ni kilomita 4. Na itukwira mwathani bwega nontu barabara eje na ndite thukije mwalimu akuga auge gitara magerio baratiga ngari kuraja bakeja na maguru nontu barabara kuthuka. Lakini tole county government itugite gintu kia mbere kira tukathithia ni barabara nontu inya tuketha twina skuru inene atia itina njira egwitira cia theri kinya tuketha twina intobitho ngia atendere na tutina gwa kumaria imanto jo theri. Kwa priority number 1 ya thirikari yetu ni kuthithia barabara, number 2 gutigira twina ndoje, number 3 gutigira urimi bukuthongoma na bugukura, number 4 gutigira ana betu kana kithomo gigukira, number 5 gutigira ate biashara kana uchumi bwetu meru bugukira. Kwa itwerete mwathani bwega nontu guti ward itena kiragita nande kana ni atia bwana Matiani gote ward yetu ndene Meru County kile ward 46 including the special ward itena maragita batu tutulete maragita mawandine au tuga barabara ciambirie kuthithwa na turiuga tuli thirikari county government tugwatanirite na assembly ya Meru tukiona mbeca ibingi no tumbeca iria twinacio ni nkai tukagura maragita jetu twingwa kenda na ndi mbura yaura gwa karaja akakuyo kuthuka kiragita kiaja gikathithia barabara ile tukira keria kairi barabara yenyanga tucoka square 1 nontu no kwetho kuri asare nene muno tutumira almost 5 million kire barabara cia 80 kilometers. Again next financial year kana the coming one tutumira the same amount of money rather than having our own tractors ishithithia repairs na gukwendeka na repairs. Uitwerete mwathani atwe inya na atwe kumbana kenda tumba gutigira barabara cietu ikuthongoma na ndi governor wenu mbugite maendeleo yetu ikabati na tuga maendeleo ikaende kaba gwo bukurega ibo gwetekeria MC Abothuguchi West inkwenda kuyukia kanya ka uchokeria ngavana wetu Kawira Bishop Kawira Mwangasa nkatho bono no ntubo twa project yeji iki ni flagship project ya governor na itukwenda muchokeria nkatho muno no ntubo kuona kwagirite atwe project yeji Abothuguchi West ntura yeji ya Kioru na ntura yeji ni tharo mbise muno ugategera jamiunda no kuona ni arimi they feed mbuga Meru yonthe na mpoka na karate na ikwachie so injira muhimu sana tontu bwa kwinika into thokone mutindwa na mantu jangi ja maingi ainya gari cia majani chieria ni kurukaira guku so itukwenda kwira governor thank you very much na twira murungu ibwega nontu bwa kutugwatithania na twathire Meru County na ndi ni ngugi na ingwitikia tuenderete ou na ngavana wetu mantu jonthe jageta bwega na ndombe antu ba ntura ije nara project ikuthithwa kunthe tafadhali bututethie kumenyera butika inge drainage barabara egitu kairuje tontu tutena resources nyinge muno kia kuombe katwekera merega yonthe karabat lakini no tubwa resources ite kung'anau
iketumi kuona maybe kuombeka kurima kina gwikira maramu gwatuika mirigetere kro kalabat lakini ra mbeji konora ngugi uchio ndigamba okinyanira lakini for now itokalie barabara tukareka chienyanga na ino ntubwa drainage so I'm very grateful. Ndethawa John Muthoni kuma Kioru atitukenera njira uria twathitherua njira twamikaria twamimenyera tutereka nduji gitanga barabara tumenyere kubua na itucokia ngatho no tututiona mantu jajau kairi jaja muthuri atuthitheria na itukuwe bwega na mutharime ngugi twamenyera twakaria njira twakara tubendete na tumenyere na tweta mwega jau ngwitikia twatoria mantu yetu nkwenda gucokeria kawira nkatho ngavana wetu wa Meru nontu ngugi iria aitite na aja tutiona ngugi ingi iti jeci tuturaga kuona gukithithwa tukuona gukithithwa lakini ngavana twagwa tugai bwega wendere ou batue wendere ou twakunga mukono mwanka tuendere nagwa mwanka tuone maendeleo ugai bwega ntukweja narua marieto jakwa mbitagwa Anyo Muthomi kuma ntura itawa Kioru ao akuye kibari kia mutungi na inkucokeria ngatho ki ngavana wetu ikwethira inya natwinjirite njira iji yetu no tukuma tutwire aja uyu ntura iji Kioru tuture twi nene njira yetu itura ikari ya miure inya ngari ka bikibiki tutone nya gutumiriria murigo turimite aja uyu indi nandi turugiri bwega no tukuthithirwa njira na yaramwe bwega na ndi nya ngari igiri no itirimana na ikamenya kwebanira turi akariba Kioru ja batue akariba Kioru ngwitikia njira ega tutethia muno na njira nyingi no tukinyana betu no yo betaira na njira ya gwita cukuru na kinya tumirite market twikairu into bietu kwijira na urisabu na ngari na ndi kwa njira ega tutethia muno no tubo twikirinya mirigo yetu ndene gakromone ya unde mu biashara ni nyangura skuma ngendagia na ndi nkoromba Murungu na ngamucokeria ngatho na ngaugwa ki ngavana no tunjira ega tutethia kumirirwa mirigo tutina goro muno na turagwa goro rira njira ithuki na ndi ni iragwira na tugacokeria ngai ngatho na tukaumirirwa mirigo yetu bana tugatetheka na nya twarima mpoka na aja tukaumirirwa bwega na igakinya thokone bwega na tukagura no guribu bwega no tunjira ici bui bitagwa Shanda Kamongera ndi chief wa itura rira Kithirone West lakini aturinde ne Kioru sublocation ira ndene itura yakora Kithirone West ibo bwega muno twina nkatho muno nuntu bora tuthithiritwe njira iji nibutwatega ukona nirare athuku itucokia nkatho nuntu nyabo mheshimiwa na nya excellence ngavana na jumbe nuntu bora batu supportete muno by request kuria antu bairi yakwa kona ito kuthithirwa njira bamenyere drainage barabara kuthondekwa kwa igatethia kariba itura muno into na ituri masana kwetha kwina urimi bwa mboga kwetha kwina urimi bwa ikwachi kwetha kwina urimi bwa karati na ria na njira rathuki into bi tomba kumarua na nandi baba ingi betha banya bari biashara ba ntureje kwa una ndi nyora kwenda kukayukaia into biawe akaumiria moja kwa moja mwanka gaikiendera saini na hormone kwa unjire ni tethetie muno kingi tethetie into na ninye katika sublocation ya Kioru kwa iga sabu ntere cionde na connect na tamak kwa ibwega muno we appreciate the work na itukuga mtu onde acokerwe nkatho na ndikurese antu betu kairi still tukathukia njira ukurukira ukunika drainage tukuriungite ndene Abothuguchi West gutegera project ya flagship en governor twina mheshimiwa wa Abothuguchi West Jawe Muthuri na kweja gwetu tutikwirite contractor itwejete site tutikwirite nya engineer betu itwejete site atugire gatweja tone ngugi ura endelete na tukweja twethira contractor na thithitie ngugi ewe jora arikitie ikwirwa na twethiria kurikia gutama ditches cia barabara bwega na ngirindi barabara mzuri kira gitigere na ndi kwambiria gwikira maram na tukumuringira thimu na utwira bena engineer site irinyene ara bagutega ara bagaitangira vo na kwambiria rujo bakambiria gwikira gravel ko batu gatukuria contractors kana kandarasi barabei ngugi ndene Meru County twendere igwita ngugi bwega jora kubatere choke mbere mbure nitete ikura ko baraba site ibabati ko harakisha ngugi kenda mbure ikiura ntubeto bethera barabara ireketie ngugi na kenda barabara ichomba utumika inyamburene nchoke mburi ya kandarasi betu jo twenderete kwithira twibera ngugi cia mukono narago kwanda karabat kana narago gwa kwandaracha bakeje gwita anto kuraja
ibethire bakia antu bantura ngugi iria kendane nyabo yombe ikubanufaisha nchoke mbuge ndene barabara kuturi ya Bothuguchi West tukethira twithiria ngugi ici by Jumatatu next week na ingwetikia mbura ikiura barabara ici ikethira ithiri na jora bwariki kwiro imweshimiwa na inya chief wa area ici kona barabara ici ikethira itethia antu ba muno tontu barabara ingi bao ne arimi bainto biemndene na inya kurimeria ko barabara ici ikethira gitambere na kubatethia muno na mbugie mantu ja barabara jora ngavana wetu Kawira Mwangaza araugire barabara ikyo gintu kia mbere kiria augite akamba ikuthithia kwi manifesto yewe kithingatwite mantu ja afya tukachoka tuitirire mantu ne ja ruji agriculture na education ko kambuge tukenderea gwitira Meru ngugi urako batere kenda tuhakikisha miaka 5 ikithira twina barabara nyingi iria tukethira twikuthithia mwaka juju twara turikiti kuga itukuthithia nkurukia kilomita 250 na kuira tugekira maramu around kilomita 120 na hiyo inge phase 2 gwikira barabara gravel ikethira ikiendelea kuma next financial year. Jakwa mbitawa Jennifer Makeno Murogosho na nini MCA wa Kirwe Nari turiaja barabara ene kuma kwa Mungania gwita nkando ire yambiritie kuthithua na twigite tugwiritwe muno ni untu wa mantu jaja area ici barabara iwe kuma kwa Mungania gwita nkando ithairwe ina maiga itiumba kugiteka na ndichokia nkatho ni untu bwa uria tukumba kwaria ira ke Meru kiuga murikirio ibwega ngavana ni untu bwa kwithira nugu tuthikira twakwira na aria thina iri ukethirwo uri kinda gutukuga tuthikira na mantu jaja komba gukarika antu ba nkando bagwiritwe muno nontu kambwire barabara ikire miaka 10 kuma turethira twina devolved government patona kiragita na nantu bari onaja na guntu guko ikuria kwithairwa kumagari muno nandi batona ngai miaka ena nandi kinya rira beta kuthugura kenda bomba gukinya intonja bate umbokinya kethira kwina mbajua bate umbokinya barabarene ito twigitwe bwega sana na turi ashua antu ba residents ba nkando tukabategera kabisa nontu rwaria ruria tukwaria na ngavana jo ndarikio bwira irwaria rwa kwaria na tukirikananya tukiuga tukathithio na kethirwa akithikaira njoke mbuge atiri mantu jaja kuga ibo mwana kuthithia ibonge ndina nkatho ni untu bwa staff ya county government na uria bachieje na inya chief officer Kimathi ututumba kuga tiga tukauga mwathani ya mutharime ni untu bwa commitment ira enio especially na barabara chietu na mbwire antu betu te barabara yonka mbuga antu banari bomba kuigwa ndina nkando bakauga na ndi nkando ake ako tuganiria mantu ja barabara very soon itwetete kwambiria kurima barabara kuma Maitei mwanka Muruguma na inya itukugeria antu bara bega tigatiga kuma Mbaria na barabara ezi
no tukugeria ndinama ngavana na chief officer wawe tukageria uria tukaconnect barabara ya Mbaria igwata iji kenda kwithirwa kwina opening uria antu bakomba gwita itukumenya cibitari iri aja Nkando indi nya gukethwa kwina cibitari no tena uria ukumba kume access imantu jethairwa jeja marito na ituje twarugura barabara ici yetu kinyanto itukuona iba kwijo gukombora miunda naja jonto nio iriera ina miunda minene na twirigirite mwathani wetu turombaga tutethia nikenda ngai ikaura riria kurite naja kwithairwa kwina maciara ja maingi muno ja ming'au ja mpempe ja ikwaci na antu kona na ndi jonto na ino kwina miunda minene ino bakwija kulima bakwenda kulima indi gukethwa barabara na ndi itebu iba keza bategora gukariba kaigwinya kethera kwina miunda batiumba kulima na ndi opening ye kureta antu naja ikuto kumenya igatumenya economy yetu yukira na ndi batunia ankuga atiri antu betu ibuka igwa ngavana ari kara kiuga maendeleo kabati na kabati ni utugeta tuende kaende nikenda tukomba kuthithia maendeleo jaria tukwenda kuthithia na ndi this is just one phase na barabara ja uria chief officer ugire i barabara ina maiga na ndi katuge stage yetu ri na arua negutura barabara mwanke kinya Nkando no mwanka tukeja kairi the next financial year tuthithia ungi kenda iomba kurugukane karoria kwendekana jonto ti barabara ti mwake ya Nkando ri antu rimwe bomba kuga getithithirwe mwanke bwa buru itukinya bange abete inyabo barugurirwe ja uju tukija mwaka junge tuthithia ungi tweta tukithithia uo mwaka twikinya kuthiria kinya gipindi keke miaka 5 tukethwa turugurite barabara inyingi ita Janet Karambo Kathurima na nkuruki mwathani mutano murungu monokio mojo wakwa kambi yetu ende na kugurwa gokwinge na kugurwa kujurite buru no ntubo romba ria tutwira kuromba miaka mingi ria kurikanwa iturikani nande igita rio tongerera bwaki na mama mwini oromba ainire arauga mwaka huu ni mwaka wa Bwana mwaka huu tumebarikiwa na ni kweli tumebarikiwa kwithira turi njarene cia ngavana mami wetu Kawira Mwangasa na kwithira turi njarene cia MCA wetu Makena Murogoco baratu twire kurombera gwitia kibari kenda bakagwatanira tuona utethio buria Nkando kamuketha monka gwita kirwa tutwire tubwagite igita riraja twakara yana bantigwa Rwanda lakini Murungu naturikanite nkachokeria Murungu nkatho nkuruki no tubwangwataniro yao ere arakurari na mpatho Murungu uga atithera ari akue lakini arakwena ngwataniro Murungu uga ni athaga itharimo na ndina ma na ndi itharimo ibiathani Nkando tutwire kunyamara injira tuteruje ana betu bakaura skuru nya gwita kuraja bagichwa arabaomba kuthomera bwega na ndugeta skuru yetu Nkando ere akue kuoneka inya yeguru retu irairwa kuthongoma kuria thongomi na ndi uti muntu kaurithia mwana nthiguru kaire ana bakathomera u bwega iba kurerwa bwega kuria kunyua atori ba mutori na ndi wina mpara itukurerwa bwega kinya kuona akingwataniro yao ni tumite tuigwinya tung'anirite na tunyirite inya gutiurite na ituije gukurukira kugwatanira kwao itharimo biria mwathani Murungu akathana kinya ngai yongwe gatung'ana ibwega no tunande njireje turari maganya ria tutharimi into bieto bikauraga tutikona njira cia kuumeria cibitari yongwa utiba gukinya banywa ndawa no tubanjira kuthuka ana beto bagura inya bikibiki na iciera andu iteta kiumia kimwe igaturikanga maguru na ndi turari na thina nene muno lakini andi iturikani na itukwira Murungu ibwega ngavana na MCA wetu ibatharimwe na itharimo bite bia kung'anira biunikare mwanka bietikire. Okay, rito riakwa ni Stephen Mureithi na gwetu ni Nkando sublocation ngucokia nkatho muno nuntu wa mheshimiwa wetu Madam Murogoco amwe na ngavana wetu Kawira Mwangasa nuntu wa uteithiria barabara iji nitutethete muno nuntu nandi kinya ngari iria irarema gwita Nkando cibitari ikomba gwita na muno nkuruki antu ba Nkando ibagwiritwe muno nuntu turomba gwita barabara iji kwou ningucokia nkatho inyingi muno nuntu wa mantu yonthe batutithiritie na inkugwirwa muno mheshimiwa wetu MCA wetu Madam Murogoco nuntu wa mantu ya mathongi yaratureterete iria yetu ya Nkando ti Nkando aki kana nyomera aki ni amwe na kamuketha
kunthema barabara ya gutugwatania kuma kwa Mungania mwanka nkando cibitari cukuru itukuga tugwiritwo muno into tumbomba kuga tiga ikumucokeria nkatho na kuga ibwega mendeleo yete na mbere bobo yanga ya mutharime kampomba kumwira ibwega bagwatanirite na inkugwirwa muno nuntu bakugwatanira kwao bagatwitira ngo bagwatanirite bari antu amwe na imantu ya mathongi muno batuonetie kinya twingwa itubendete na tugeta na mbere na kubenda muno nkuruki kwa marietwa mbitagwa Mwenda Mugambi gucokeria Murungu nkatho nontu bwa ntuku na arua kwithirwa ndiaja na at least kutirima na mheshimiwa wakwa ura twaringire kura na wiru na bindi na binge gucokia nkatho nontu bwa gavana wetu. Gavana ni mama ngwataniro ira ijite Miru kitwe twi wananchi bakawaida itukugwirwa muno nontu gukurukira ngwataniro yao itwene ngugigaitwa mama moto jwa wajuruga kabati kiratu kwou iteketeke bwana asifiwe. Kwou ngucokia nkatho muno nontu kintu kimbere imuntu onoki kietume igwa ndaikira inya bwana asifiwe au nontu kende nyo ngwe na ari gavana aigwe nkethi ciakwa cia mwathani nontu kugicia wi chap na mama no etu aja MCA wetu so ndira barabara tai kuthithwa itukuigwa twiwe tucoketie nkatho kibo na tukona tutatere kura cietu itaere waste itwithirite miaka mingi twiringa kura in return twirigirite kuona maciara tukethirwo tiko turona lakini raundi hii imeanza kazi sana so ingucokia nkatho nkauga Murungu abekire inya abongere kioneki gikinene nkuruki na bagakwa moyo turuga 2027 kaire imama MCA mama gavana Mbitawa Kanyura Ntekiugo administrator wa Bore East kinyani ndienda kuungana na ananchi babalia twena nkatho nyingi kire thirikari yetu na mutongeria wetu wa ward MCA wetu ingwataniro number 1 ni rabethirite banayo bajari mbuga ibwega nonto bwa kuona kubui kuthithia njireji ithirite iri na changamoto nyingi muno itukurugirika saigitenere mbura na inya gitenere onde nonto bwa urera kali lakini nande barabara eje igasabu anto bankando bwega na ntura eje Mungania na turuga ibwega kire gavana nonto bwa ndene anali kirwa nali na twete njira ithatu na una nonto ndo sub county onde mbije twena njira ingi ijire ruire rorera na njira ithatu kibiricia so mbuga ibwega nonto njira ciethitha uo ina ia njira ikathithwe nyingi muno andenda kwira antu baburi igita riri nande utongeria ibutegete buri bakaigwa ba maka batitejanirwo ora batejaniriitwe nontu thirikari na ekuru baba especially baba bekutha iji bategerete na bankoro yao irikira antu baburi kwou ndendo cokia nkatho undi administrator wa Buri bugenya ndi proud nontu bwa mantura kuthithwa ndene ya Buri twina kugwirwa tugwatanirite na mheshimiwa wetu Jennifer Murogosho uri MCA ndene ya wondi ije yetu ya Kirwa Nari na tutumite obisine gavana ka twejete kuona ngugije yambiritie barabara ije kuma kwa Mungania gwita nkando tontu barabara ije twejete omithithia ije phase 1 barabara ije ndene this financial year mwaka jojo twimdai kurugura barabara ije na doza section ira nyingi around kilomita 3.2 kilometers ikathithwa na doza na around 1.8 kilometers ikathithwa na grenda kana tukachithithiria even grading jayo ije yambiria na arua na kwambiria rojo dozing works ikethira ikiambiria kou tontu bwangugira indito indene kwi kilomita 3 iyo 3 ndaririria 3.2 doza ikethira twithithia dozing na ukejotegera ndere mbere barabara eneu ina maiga ja manene muno na miguru na jobo igwanto kona kana kariba kiuga barabara ezi nithirite ithina muno especially rira bakurima tontu ndezi ibethari magwa muno na mbura na antu bakethira beketha maketha jao indi jakethira ja thina gukinya thokone koguo kurukira kuthithia kwa barabara ezi tukethira twitethagia
community ije naja nkando tonto bara baingi bao ni arimi nenya barabara ije ikethire nandi connect sibitari ya nkando health center ere sava gantu naja nenya ethira ni ambulance nandi no tuge ikethira igikinya mwanka ndera dispensary iri nenya skuru ira chiende ni aja ikethira ikiumirwe barabara ije arafu inya rojo rwa kirwa water project irorimite muno na jojo iri nkando no kethiria arimi batikwendia into biao biraba guketha na maguri jaraja batere tontu bakwithira barabara ni thuki muno na jara maingi beka maturi bonda kenda bakinyithia thokone ajojo kamungania lakini gukurukira kuthithwa kwa barabara ije tukethira muguri agikinya mundene kenda ombi kugurira murimi into biawe na beire batere kana beire etindi nchokerie ngavana wetu nkatho muno tontu bakwithira atagerete this is a marginalized area na kwina barabara ingi bandu aejene onajojo irega connect aeji na ndi na majo bokero i MCA wetu kuhusu barabara wingi tukethira open up this area na antu bandeje bakaguneka muno nchokerie kaire mbuge ngugiri kenda wananchi bethira bagita na mkono chikagirirwa antu kuraja antu kariba nkando ibethira bakigunuka na barabara na contractor wetu no tumwire tukweja kuronchi barabara indi tukeja inspection na tutemwirire tukeja kenda twithirie barabara ene na gitangugi urakubatere kambo iboya marieto ambita wa Timothy Mutwiri urawigene na kabako unini MC wa Kiegoi Antombo Chuont bwako ni ucokeria team ya Mheshimiwa Gavana wetu nkatho nkabera iboya bunene muno nonto ofisi yekerwari tutwire miaka mingi miaka kithumba muno tutona ofisi ya Gavana eyete kuthiurunka wondine cietu kwa hivyo bila nkabwithia ngacokeria chief officer wetu wa runs nkatho nyingi na inya sana na ngicokaire kinya wonda ndimini uro watilite Gavana wetu Kiegoi Antombo Chuont nkamucokeria nkatho muno nkabera iboya nonto bokwiritaniria na bakamwaru ari nkabeta nture ye kathira be ya kuona bura kukari nonto renda liongire kathira antu baiba mpere thine nyingi muno na thine ra nene antu bakathira bethirite bekilukira bwana chief ithina ya barabara na ingucokeria nkatho nyingi muno ngakwira iboya nonto bokuyukia first priority Kiegoi Antombo Chuont ya kulika na antu ba nonto ilegacy na antu baba atura balikana bakeja batura balikana Mheshimiwa Gavana wetu Kawira Mwangaza na ndipo hakikishire antu bakathira thina ira irario county netu nithirite tukeya winsaito ni antu tukira wanga kaba kon bati watanirite na Gavana tuwatanirite na Gavana bo nene muno no tionge wi ofisi ne Gavana na inya sana saiti ya urandembi kwa hivyo antu bakathira birankubuira kankubuira ibwanirwe na bwibo bo wireto thaya tuwatanirite na Gavana wetu kenda tumbo buritira ngui tuyamoloi no ntuibo kuona imiaka kithumbe kilukite bukithaira bwina Gavana burona ofisi cia Gavana kuko kwenu renge burona MCA yeta kuliunga kuna mauru renge lakini thai tuyete kuliunga ko twena ofisi ya Gavana na barabara tukeya na Gavana twambite omibwithia yete na ngari eke nio yakinyanga kwire mbere tuyete kurura barabara hii twari atugwiyete tumiruore officially na timu eke kenda yanjiriria kuinjwa kwa hivyo bila nkua nonto ofisi ya wonda ndimini ni ayanire information yeke chief wetu yeye na sub chief na nto ba community ya kathriba kumenya boya iba kumenya ate barabara yene yete kuruoro ni yete ku open omwanka market tafadhali bila nkabwiro eta mtu withira kila lamika itwerira antu baba ingeto bera mite neritwe na kwanja undari na imani nene muno ndabere ibarita mite njirene imbe yete obenjira mite inya batempete imbe yete kunja barabara inya batempete kuracio kwa hivyo ibabatire witikania buranda bera nora loyo ke yakutheta ko nture neje kiranda buromba nka buromba weto tura kuya kwirwa ngambi anga ito injeri barabara bothoku onini ndre ini change thai nkethira nkie yako inyotu ko kuthia ta barabara inji noro raremero kurita miteke njirene akatheta tu yamolo ikathera tacogeria murungu nkatho no ndobo turikana bwa twenjira barabara ikaiyo ikurungu na ne bwa sana no ntobwa mwasimi wau waturikana thai tukawira Mwangaza na tukuwirwa ndatuga ngai araondelea mantu yake boboya ye mutweri kaba ko mwathani ye tukuibwa sana uturitira ngwe uma ye na ngai batu mbere twenjira barabara ere irari kurungu turare ya thina yo kamata into na njara ake murungu ba thaini katuwiritwe no wata we yakuibwo bothoku no nto uratwabwitherua thai atutethia boboya bwina ninge kinya ngari keya na into bietu bieka wa mwario nyumba
kakwende kwenda thina into bieto biego mwario nyumba thai Betawa Julius Muiti toiminya area Kathera sublocation Bone village enkua ndake ne tugilia ntukwita wagiliara rukiri tugire ina tuginya gintu thaithano tumbere no trimo munene na nayo yanite notice kinjire kenda into birito barabara kwa itarira ya na ruari tumbere kuona tractor no mbere no kinya na twengwe ni tubiro tractor ni kuruta ngwe na by the way no butwete kiriti munene atutere ngwe kariu no tukuma bara batura kuma giambiriria bara iye kaya ulanire na thai ara turi thai tuti na gwirwa babaingi kabatiria au bakuringora thimu kawo na muntu ari njira nendele kubwitwa na kinya bara bateo bageria gwikinya rukire bagetha bai kuruta miteo njirene nontu beri bagawende nontu iberi ringi na ringi kwa twika ite kubwithwa bari kamiti kwa twika ite kubwithwa round iba kuona action na twetikia munene obo twina munene okuoneka nontu orantu beririte mutwiri atumba kuruta ngui kawe kabako ndakene na ritite ngui no te utikuona kwanjirie ngui yake ora wite na ndinama au twitirite nkona twicoganirie nkatho twi amwe twinthe nya bangi betha bati au no bacokia nkatho bai nao bari nyundene no tubai nguine kanya uni twethirana orangu kariku na ikangwitite lakini thai tukwiraga bako munene na ciumia ngweke na ndakene twina kuwirwa twikinyithiria nya ngabana bwita bukinye na ubwire ngabana ibo ya sana nontu iyeka babara itari a muntu na iyeka tutana ngabana ringi thai nkuona area iyeka nya murungu ehito ndakene nontu babara etona muntu oyo ringi tractor ni ira tutura witia iye nyororo lakini mwangera thai tuone uginyana nya babaingi bagia gwirwo yakinya titigia lakini thai urethe ngwe ndaika inkai tukuone garita ngwe na twinthe tugetha twina gwirwo no tubabara iya maingi kinya tukuya twina kieva nturene tutuciuma cio turanara tweta kugura nkomongo tukaura nkomongo twatumana ringwe na igatugurira tukaulwa kwa tuke nkomongo tweta kugura na genda mwire yora yumbo kinyaku muci lakini mwangera thai tukuona babara eu yonthe igethirwo salama na ndakene ngwitikia twakinyara twitite na maendeleo ya kuendelea ura kwairite ngavana kawira tukua iboya na kabako nontu kitha kagwara andu ere ratura kuma mbere tutithwa tha injira ikwanjiriria tukwira munene iboya kabako na kawira tukua iboya kingwi bakurita nontu ngwatanire raurite ikuonekana kwina murungu na eta na mbere kuendelea no no gwitho na ngwatanio zaiti ya kwambita wa Kagenio Muthuri ioni medande wa admin Kegoi Antobocho ward na kani kujukia kanya ka uchokeria governor wetu nkatho batu turi antu bakiegoi twajere na slogan yetu tumwita super governor nonto itwitie twamona we have seen development actually bo tumwita turi antu bakiegoi tumwita our super governor na ngachokia nkatho nonto bara bagwatanirite na mheshimiwa wetu Timothy kenda baturugurira barabara yetu for so long witarugura na actually itarugura na ndekurugurwa for the first time na twachokeria mheshimiwa nkatho nonto no wamikirie kie munene na neirekitie kueyanwa na barabara ikaita ya kura mite ya kura mayani na manto amaingi roeci ndoeci ya kurwa lakini information hiyo ndene nenkerwa chief na nene Joshua na nenenkeria assistant chief na community iberi mite ya kurwa and actually they have no problem bithaganaryo bukario kioi bone ngocokeria mwathani nkatho nonto bwa ura atwethetie ukilukira ngabana eto kawira bwana sifiwe inkura mwathani iboya buru nonto nyaba kona njire eto twatwatwa mathagene tore lakini tugwana tuguriko nonto gweru ari nonto buto ne nya musiba twena mto wae tutwe itwetha twena musiba lakini ugethote kya okere oreu kya ikithirire tuga tugeta gunya nto bo twenjira kwa twati kwenja maiya bo twati nyoka mata mto ae twe lakini ngwete kibwankera thai ugelugira ngabane mama ngwete ke utema ntonde yena thina riu nonto ura wende wibiru character ikete kuitanga kinya muntu tugara wiriro toibua twendi to wirirwe nonto itogona ngura mama kurita endi to kwa kabati kaende kabisa tugukinya ntura ya Kegoi nture ne gwitwa Kathera na onto twi Kathera atweje kuona mantu jara jotuma governor wetu ni mama augaga kwa ndiko make Meru happy
na gukurukira ngwataniro ya mheshimiwa Kabako kana Mutwiri na ngavana ni mama tayari itonete antu bakathera they are happy boto wiritwe ibo wiritwe ibonete na ta ngavana akuwa ko make Meru happy ko bethi atia maendeleo arakuwa kabati kaende ibo yonete maendeleo tio ya ko ankwenda ikwira antu bakathera indira ngavana akuga kako make Meru happy kana maendeleo yao ikaende ikwithira barabara yetu kwirwa ina miaka igana sainti 20 itaenjwa ne kuinjwa koiko ko make Meru what happy kukurukira kwinja barabara ana beto bacukuru bakethira at least bako ya cukuru na bakinya cukuru mape na koiko ko make Meru what happy okinyira manto ya afya jaranga bana kwaririria kukurukira barabara thaa ikinya mtu akaachirwa nturene ambulance ikauma sibitari maoa eyere mtu na kotiko komeki anto happy na iyo maendeleo tuku akaende barabara yoke yomeaile babu buri arimi kwina sesi mayani ira buri ya tema na nya faida ira bukethira bukiona nontu gwa kwithira chiono bira bya mayani bikambi kwithira bikolokera barabara nereko tobuo mbesa cienu cia mayani kaongelwa kuyo yo maendeleo turetete nontu bakwithira tukirura barabara itarariitete ata siruri tucoke tubwakikishire tubwire barabara eu tuyito minbithia na face yana yele tontu tutukwendi kubithia ngui ocamukia jauranga bana wita atia mbere ikurura barabara tumenye barabara tumiona turi amwe na nio stage ira tukuthithia na excavator iriko na excavator ejete nontu no kombe igukura miti barabara ene na itilie bira bita enjoy yombe ko bienja yombe ko open mbibyo barabara number 2 kukeja ngirenda na ndoza cierekania barabara mwanka barabara etiwe gwita atia yo tamburuka no korwamo kailia barabara eriko barabara hii tucoke tuja ngirenda ne tufomu barabara eriko na tucoke tuje ndiches oraro rugeta na ntere cia barabara itikuthukia barabara eriko barabara turi amwe tucoke barabara tukeja phase 2 ira tukeje gwikira maramu turi amwe ko maramu nya barabara tukahakikishe wiko igikora mbibyo igikora maramu na jaja ondeje jete nontu bwangataniro erero engavana Kawira Mwangaza na MCA wenu Kabako turi amwe ko ngwataniro itu mishokeria nkatho nontu rindi tonete matunda yariko yahe Bwega mbita wa muthomi Kirema subcounty administrator Digania West na intu kwene nene ira twina our chief Mr. Kimathi tuyete kwa ilia barabara ebo kuendelea kwenjwa na inkwira bombere chief Iboya nontu bakuya kwa ilia barabara na Iboya nontu ba corrections igwa wira na ikabwethwa bongi anto boikwa ubawiretwe kinya area ina kuonde tweyira anto bonde ibakuwa our governor her excellency Hon. Bishop Kawira Mwangaza Ibwega sana nontu bakuona barabara i very important watanethia obroto ero kumara kunene health center antu babonde beta chubitare enio batumaira baetau kutiritwa au kunene health center kuina chukuru ira ekanthiari nio kinyayo ana bonde noyo batumaira waitia kuina chukuru inge witwa KK Rwanjoe nio no barabara eba tumaira kuinenge aina kuina kofadhariwa no au are all those schools kuina Teda Brains Academy chukuru ichi onde itumaira barabara ko our governor we really appreciate you nontu bwa kuona the importance kubwithia barabara na murungu akutharime batwe on ndena ngwakilishete mashinani inkuwa Ibwega sana na antu bongwa ntukwira ikeya kuruura chionde commissioning ukona kweri antu iba no ababwithirite Bwega na iba uchokira nkatho sana oyabuba ikwa bakiuba bongwa iba wa test Bwega sana na tukaendelea na inspection of gutwarikia kwirwa irwarika tukwiyete na tukona contractor na kuendelea na ngwe na inya correction iwerirwa na chia karekebisha na ani ne onto dina ndetira every day ngakuluka ira kona gukubwitho bukwerirwa mwanka tone akubwitho Bwega otherwise Bwega sana na murungu abutharime na murungu atharime wa governor endelee kwithia na inya tunasema 10 bila break oni mpita wa Charity Kawiria kuma ntura ya Kuru kana Kanthiari onde na kuwerua nontu banga bana wetu
no ntu ba tubithira barabara yetu iturari athine nyingi muno tureta tukiguja inyo utuko tumite ngugine cietu lakini nkatho inge kumucokeria muno ndaikene na Murungu amutharime nkoroki endre nkatho kumucokeria na inya muno na Murungu amutharime na meake ingi ewe tano etigerie ete arita ngugi inya iwe ngi twamukorokia na akara bwega njira ya tutethia kinya ku ana betu baeta skuru bwega ya skuru yetu ikandiario gwao na kinya gukamatiro mirigo yetu gwita kinya thokone kana ngari cietu nyireta ikigwatagwa rungu ndene ikagwatwo wandeto tonini no ntu bau ndarachene kurari athine nene muno biki yongwa antu bareta bakende nya kugwa ndene ruini au lakini thai bagwita bwega bwenjera ne bugi pio bate twina office ya subcounty administrator atujete inspection ngugira kuendelea ku barabara ikuma Konene dispensary Kambiari primary Roanjoe Mwanganchiru market na tukwithira contractor site na nenderete na ngugi bwega na kinyanto bongo iba kugirirwa ngugira itikite kwi barabara na ija thirikari yetu ira tutongeretwe ingavana Kawira Mwangaza pagwatanirite na mheshimiwa Kithinji Theiba jawe MCA Nkomo igitara public participation barabara ne irekire iki identified ne antu baraba mitumaira na bauga ni twire ithuki for igitari nene na kwerikana mbeca ciikirwe kenda barabara ithira igitumika kana ithithwa ithira igitumika batu tukuria contractor endelea na ngugi ya kuthithia injega mwankari ki barabara na narato mwira kwithira kwina corrections ibateri kwithira ikithithwa na chethira akithithia kenda kira kinyere gitara final inspection tumbe kwithira nyato tukiomba ikumuria tucoke tumwe kwino tona for example corrections kwino barabara ibateri ko kwa gabions ethira agicoka na ethira akioga gabions yu na tukeje igutega barabara kairi tucoke twira contractors betu tubarikanie batwe tukethira tukithithia routine inspections from now and then sio lazima tuambie na pia lazima nyatwire engineers betu twitite site tonto atukwendi kuona contractor atoete ngugi amewajibika na huyu ambaye anafanya barabara tukoona kabisa amejitahidi vya kutosha. Kwa hivyo marekebisho kidogo kidogo arundi kwa barabara afanye ndio hii barabara indumu ama ikuwe sustainable kwa wananchi wa hapa ili waweze kuitumia vizuri. Kwa hiyo itochokeria contractor enkatho nageretie kuringana na condition ire barabara irera reo ko nethira akithithia corrections yu kende nyatu tumbi kwithira tukimuria kende nyawe mbi kwithira akiria antu ba barabara itangugi choke muchokerie nkatho tontu nara kurenda kutumika antu bairia nethirete akibaki baruga bethira bakiruta ngugi ndene barabara ko yora tukuga maendeleo ja thirikari Kawira Mwangaza igi kabati kaende this is a good example kana jo imonekaniria jo muthongi jo kaende kabati kwithira barabara ni thirikite kithithwa na antu ibethikite bakethira be mitumira